Zdravo. Mi se nismo čuli dugo, ali sad smo odlučili da vas vodimo zajedno na naše prvo putovanje sa našim twinsima. Evo, to je razlog zašto mi u stvari nismo stigli da vam snimimo ništa. Nadamo se da ćete... I gde idemo? U Šajn? Vrnjačka banja. U Vrnjačku banju, ako niste čuli. Već 2 puta smo morali da stanemo zbog naše dece, naravno. Tako je to kad idete sa njima. Ne žele dugo da sede, pa ne vredi nikakva zabava, čak ni crtani ni ništa. Tako da nastavljamo put. Vrnjačku banju. I ovo je hotel Zeter. Šta smo izabrali. Sada ću vam pokazati kako izgleda naša soba. Ovo je naša soba. Kupatilo. Kao što znate, maske su obavezne svuda. Da, ovo je moj telefon. Tuš kabina, sve je dezinfikovano. Pošto imamo 2 bebe, dobili smo 2 pomoćna kreveca, ali imamo 2 dečaka, ne devojčicu, ali dobro. Evo, kao što vidite, sobe su slatko opremljene i sve je čisto. Imamo čak i balkon, mali, terasicu. Ovo je taj drugi deo iza, što smo ušli na glavna vrata hotela, ali sa druge strane šetalište. I imamo ovaj uređaj koji čisti sve zbog korone. Eto, sad ste vidjeli gdje smo odstali, a sada idemo na ručak. Evo ga, osvanulo je novo jutro, a mi još nismo izašli na doručak. Deca su poludela, Šajin je ovdje sa maskom, deca su ovdje. Vodimo vas na doručak, konačno. Ćao, kažite ćao!
sada smo završili doručak. Samo da vidim da li se ja dobro snimam. Ovako, sad smo završili sa doručkom i idem da pronađem Šajna koji je nestao, naravno. Moji roditelji su tu, tako da smo mogli juče da imamo malo slobodnog vremena. A sad idemo da pronađemo Šajna koji je izašao napolje na svež vazduh, a gde je to nemam pojma. Şahin Bey nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hava güzel mi? Hava çok güzel. Mekan güzel, sakin. Bana alacağın ayakkabıyı buldum. Yavaş. Evet, şimdi sana göstereceğim onu. Ne znam da li i vaši muškarci, muževi vole patike i obuću kao što moj voli. Evet, şu an biz Burgaçkabanya'da Aşk Köprüsü üzerindeyiz. Burada gördüğünüz gibi insanlar kilitlere isimlerini yazıyorlar, kalp çizip buraya bırakıyorlar. Bu köprünün hikayesi şöyle. Nağda, burada da iki tane aşık var. Biri öğretmen Nağda, diğeri asker Relya. Bu iki insan birbirini çok seviyor. Ve nişanlanıyorlar. Ama tabi savaş zamanı Relya Yunanistan'a gitmek zorunda kalıyor. Savaştan dolayı. Yunanistan'a gittiği zaman Leyla orada başka bir kadınla tanışıp onunla birlikte olmaya başlıyor. Onunla yaşamaya başlıyor ve Nada'ya daha fazla nişanlı kalmak istemiyor. Bunun üzerine Nada çok üzülüyor. Kalbi çok kırılıyor. Ve bu üzüntü ve bu hayal kırıklığı yüzünden genç yaşta ölüyor. Aşkından dolayı. Bundan dolayı insanlar bu köprüye geliyorlar. Bu köprüye gelmenin sebebi de Nada ile her zaman bu köprü üzerinde buluşuyor. Bu köprü üzerinde buluşuyorlar. Bundan dolayı insanlar buraya geliyor ve onların aşklarını sonsuz kılmak için, devamlı kılmak için onların adlarını yazıp kilip asıyorlar buraya. Ve burada bu şekilde devam ediyor. Buraya her ziyarete gelen insanlar, sevgililer, nişanlılar isimlerini yazıp kilitleri köprünün üzerine bırakıyor. Moramo da stanemo i da se odmorimo, jel tako? Gde su tata i bata? Tata i bata setaju, vidi.
so good. Klinci su za sad, da skinem masku, klinci su za sad dobri, jedan spava, jedan ne spava, tako da možemo da istražimo Vrnjačku banju. Šta mogu da kažem? Mislim, dobro je, lepa mesta, mirno, imaš čisto vazduh, za dete odlično mesta, mislim. Kako da kažem još, ajde da pitamo ateljera. Šta vi? Što će? I pogodite šta, čekamo tata Šajna da kupi patike, jel tako? Da. I evo ga, tata Šajn dolazi, kupio je patike. Jeste kupili patike? Jao, niko srećni. Kako je prošla noć za vas? Nije prošlo za mene. Ja još spavam. Deca su non stop ustajala noćas, ali onda smo skontali jutros izujedani su od komaraca, tako da to je razlog njihovog ustajanja, a našeg nespavanja, ali nema veze. Došli smo sada u ovaj japanski vrt da vam pokažemo kako je divno. A sada će malo dece da vam ispričaju njihovu priču. Kako ste se proveli, gospodine Atila, na ovom putovanju?
Ne želite da pričate? A gospodin Aras? Tako ste se proveli. Tako ste se proveli, gospodine? Da. Sjajan je odmor, ali deca više ne žele da sede u kolicima, već samo da hodaju. Tako da srećno vi sa blizancima. Pošto je danas mnogo vruće, a u hotelu postoji zatvoren bazen i rečeno je da bi bilo bolje da ne dolazimo sa bebama. Mi smo u sobi, kao što vidite, igraju se sa kutijama i sa kesama, flašama, znači ono što nije za igranje, to je najzanimljivije, kao i uvek. A noća su se inače budili non stop, plakali su. Šta pričam ja, jeli? U šoku si, jel da? I sutra konačno idemo kućici našoj divnoj, da se vratimo našoj rutini. Pa Vrnjačka Banja je ok mesto, ali što se mene tiče 3 dana maksimuma i kući već 4-5 dana, to je previše za ovde, jer mi više volimo da nešto obilazimo, a ovde nema ništa specijalno, da kažem, u banji. Naravno, posjetili smo sve izvore i sve što je moglo da se posjeti ovde, a nigde nismo mogli da idemo s njima autom, zato što oni imaju svoj ritam, mi nema šanse da idemo sa njima, pogotovo što je vruće, da idemo sa onim organizovanim vodičima i sa minibusom, to tek nema šanse jer oni nisu baš tako mirna deca, sad su već porasli i znaju šta hoće, šta neće. Tako da, ukoliko imate male bebi i želite samo da se šetate, onda možete da dođete u Vrnjačku Banju, bit će vam super. Jeste da je vruće, ali ima parkić, ima voda, reka, tako da neće biti toliko vruće koliko u stvari jeste, ne osjeti se toliko, ali kažem, nemate šta da posjetite. Evo, Atila se opet šokirao. Zdravo! Evo, Atila se pakuje, spreman je da ide kući, tačnije on se raspakuje, kako već da kažem, raspakiva. Ne sviđa se on, napravi novo. Da, sad će on da spakuje sve kako on misli da treba da se spakuje. Atila, šta radiš to? Šta radiš to? Pakuješ se?